Ki Khubor Ka Bate Se TV. Lawan Rashapi Taka Frank Yamaha. Visit Yamaha showroom for big discount and very low down payments only this August. Don't miss out. Contact 96129 51198 or 96129 51298. Kasam ka basispa khat pra bat ka dikhat ka ba pra ka dei ka dikhat ka ba pedeng do jong ka Bible ka ba phya ka Bible marsiteng ka dei ka kasam bat ka ni ka dikhat hangni ka tin ublei ka ong kadang ka do anu jong ka Bible barok ka wei ban i hangni ka ong la ka bangai ha utrai ban ka ba syanya ha ubriu ka khat yana filok i ka ba pedeng do ka klong snam jong Bible otong ilong ki briu ki ba syanya utrai Kiba susahnya abet, kumbasanya. Ngalaban ong kumbasanya iklum. Ani aingu ublei larang idon kata kajingit, kum iklum. Hakapor kaba ujisu, uyuk kiwan hatu kapor kisenran ki ong menu ban song saka ket kajong me. Menu ba kraw tam. Menu ban song saka ket ka kti kamon kajong me, kti kadia kti kamon jong me. Ujisu ushim iklum. Ong lemda filong kumini iklum. Pinumla banyo ke hima jonga kumta lok bi ublei ga so ni kapor ukhat yang ai pi patong in long kumi khlum na ba ublei wa maka gospel umathes kalau nong khat we ka khat ar kusan baula penpa iki ba mayan iki ba jiliu nasidong larangi la ban sanya sibun iki ga jing ba jongi ngayang hakani ka jaka ngasanya ba kanum khlan ni syong ki suki ki ben kat bengi syong ni sanya apa kanum ke dia habang ni syong ke aeroplane ni let skui jaka ni nget bakanum jai bakamja ula penan kami ke testament ke badan ula penan kami kinong bisyar ula penan kami kinong itu rupa ula penan kami kisin kimla di takaraw testament pertama ke dekat ke bagi tip ke dari Yohanes lai kat mriu ndai su ban i ubriu ublei o nabang ublei udah iit kata-kata uku aban penpano mentah ya kajingi kajong uye pianga hakalenong ka bakatlan ka ti ublei kamentoy larang ni de eksui kamentoy larang ni lale bala ban le ki kamba kamentoy lo i kamentoy larang ni la ban le ki ban kran ni tai thli ki angel kamentoy ni le ki ru lemta ni dan kajingi Namang ilong kum katuka kabasusawa. Ilong kapeliang kabasusawa. Ilong kiu piang kabasusawa. Lemnang ilong kejini.
kom ming syak e na penpa ke jing sungu mandan lang baro akan ni kapor buat bagi lapoi sini ke jaka bitanat pepengat sakum kini ki jaka ka ba bun sin na kenduk ki parlo ki bahi na sei si shalom ki jukumen ban wan kai sekali ki jaka sekali ki thai buat kumjuru ki brio ki basik lek pulis shalom buat ki ba don ki kam ki jam bun sin ki je thu khana sarong kaji itanat kaji pengat ka jaka buat kimju kwa than hiru ban syong thana shalom ki kwa ban wan phai sala shalom jong kalong sya ka kabu yangi bagi wan shalom manga buat ki bahi jonga parlok ni da pen i ka ji songu ka jongi pen pa ka ji songu jongi ni kapor oi poi se ni ka jaka ka jong phi pat kumjuru banai kuble ya baro ka district pro kawai bat baro ki badan benta ki pastor ki nangelam ki ben masan ki nang ba balang ki komiti baper ki badan keti ha ka jing doi ki counselor bat baro khai ki pen pa ka jing songu bat kuble shibun kalong ka buram ini kalong ka jingkemen fi khat subhai ni idak ka jing songu pengakermen baki dia di bangan be seban aimen siem lang ini kali report minyo alang minyo men siem nak ka keti ka cukup leh habani kong habani phai kali ka samoi kali ka por ka pat kham tam hiru haba ju khat nga kleng bangan kana pang ki khna samla ga ju stana hiru khna samla ka wei ka bang ju ong bo blei hi uji ki khna samla baro na ka bible la lagi pej baro ki khna samla pada ulong Shadrach, Meshach, Abednego, Daniel, Joseph, Moses, Gideon, David, baru kilong ki kena samla ki bau blame cuci, baru Jisu hiru, usakri ku kena samla baru layak ulah lipat ru usak sensar mentah hadu mentah lawan ong, kumuwei bampak darang bakhan, habau ulah IT no laka jing kat baru dang lai pulai senen, bat kawai ni cu ong ba kejinglong juki kena samla naka bible kalong kaba ngayo i kejinglong ba kerpang kalong ba kithrang ni ublei ba kim hun ba kisu long kum makilong udibet umsim lahun ba unsha kren ben hugolaya ugidian umsim lahun ban sakte sakho makinong midian Joshua umsim lahun ban sya ban ki kenro Jericho hendrai kile ke ke ba ni kala pen kala ke ka jingim ke jongki ke ka longyeng ke jongki bat ya ka kenja bat ka jajki barok koi ke bangai i haga ktir ke jong blai para bangai i ni ko por kilok i habangi i kawai ki kebentan ke bible kitab umai ka kalonong kepesan kedekot ke baat hangni wakti ublik om hendrai mapha ke Bethlehem Ipratha la phalong ke barit hapadai ki hajar juda na pha ke nyumi hanga uwei uban salong unong sensar ha Israel ubaka jingmi jung kalong na mendai na du bang jukut kini ki sembo perkhat ki bangin yo kani kasi besi ngalaban ong kalong ba kabaning kong ke jingwan ke jong Jisu kalong ke bapher bat kabamlong besi kumba ki bri ke perkhat kabaning kong lakha yu na ka thei sotti kimji ka ta menu ka perthai nanu ban sedang ka perthai kani ke penpa lo bi bo blei ula bande palat ya ka ba ngila ban perkhat kum ki briu ka khot ye ngilang ni ka por patongin persang bagin penkela bagin le ki bale se ka perthai kam pat ju khami ikoi kumun penkela mi kita ki golayat ha ka jim ka jongi
Ikan roh Jericho banyak lemah kiduriau besar dak si badan. Hakaji bajongi simet hayeng kum kabalang rungka jadri barok kuai. Bat ngi hang ni hiru bagakti rublai ko ong napang ke Bethlehem Epratha. Lapalong ke berit. Kabaan ka jing hikai ka bangiyo na kani lok i. Kalong ba tong inum snow bangilong ibarit. Ladi nginum snow bangim lale e ladi snow bangim long e. Henringin kenmau bahabu jisuru uwan hakasingoy. Lakayu hapdeng kajing jabo ajuki marat. Bat uwan ban kersumru. Bat kajing jabo kajung kibriu baro bat kapok jung barohi. Ban ibu jisuru ya chadeng sunum udan bet bekinong pop. Udan baik bagi nuti, bat kanong Samaria, bat kabak tuan kentai kabak klim, bat Zakayas, bat kumta, nyeri ba ulong ubas nurin, ulet bat upenyesrian lagi. Bagakti ulek orang tu ai bagani kejingmut, kabaran hukris kandan ruhangi, hakasiti Filipi kalenang baan. Bawa kakti ulek orang ulapan sudai lagi. Patu ai ko kilo bi ni kapor para ni kapor ba to ginang begin pun sudah ada di begilong gibri besmurit ko muji so lawan ban kha sing oi ngaju ong ba ladadon bri bala ban jiet ke jing ha ka jung di Jesus Christ henringi ibu Jisu umsem la khayu hakayeng pakidulan lane kayeng jumlah ke jela lane ke White House hari Amerika henry temban ulong basurit baula pensudai lagi. Pat kani hiru kadi ke jinglong kajung ublay ujongi hakaba ka kitab Isaya kalunong basan tunyo pat kalunong bakhatsan kaktian ublay ko ang hangi nabakum ni uang utaw bahakhli berbahajarong tam uba syongdap haka bamjukut uba kekerteng jungu kalom uba kuy ngasong haka jaka ka bajrong pat ka bakhuy hangni ublay wa ngangalong ubakhuy ngangalong ubahe ngalong ublay uba syajrong ngasong hakilo ngasong haka beneng barok kuy igumba ni ublay uba ngimla bengin kuat bengin lech u ndri aingu ublay ba haka babut pade haka ni ka sentence haka ni ka dekot ka om ngasong ka jaka ka bahajrong bat ka bakhuy ka kerteng jonga kalong bakhuy ngadap ka bamjukut bat ngasong ru haka mensim ka basngurit ban penem ru ka mensim jong ubasngurit ban penem ka dono jadi basnusi kamu ladadan ka jaka ka ba ublay un syong lok i kamde ka dono ka ban snowmeng ka so bagi so he hendrei tongin nang ka tin ju ublay bagi long ibri ka basngurit bagi ni snow ya ka klong yung klong snam jong Jisu pa jong ublay bagi sedang masutu i gijing mayan ka jong ublay gin sedang masutu i gijing mut ka jong ublay gin sedang banleru iki kamba ka jong ublay habang inang bagi susanya kumi khelum bat ni hiru nagaktin ublay baha ka Bible kadekot ka ba pedeng do jong Bible kadai kasam ka basispa khat pra ka dekot ka pra bat ka ktir ublay ko hangni kasam ka basispa khat pra bat ka dekot ka ba pra kadai ka dekot ka ba pedeng do jong Bible ka ba phya ka Bible marsiteng kadai gani kasam bat kani ka dekot hangni ka ktir ublay ko ong kadang ka do anut jong Bible barok ko wei ban i hangni ka ong la ka bangai ha utrai banik basyanya ha ubriu ka khot yana filok i ka pedeng do ka klong snam jong Bible patong ilong kibriu ki basyanya utrai ki basyanya abe kum basyanya ngalaban ong kum basyanya ikhlum bat ngi iru kani ga de jinglong ka jong Jisu ba haka baning ko ang aporbu wan pa hoy gilang rod kinong aplang rod uklang ban pa hoy ki siem uklang ban pa hoy kinong yetu rupa henry penban wan ban pa hoy kinong nong aplang rod
bang ala banong lobby bakani hiru ka khot yang ai pi batongin long kum ki langbrot ki khon langbrot ki ba susanya ba juble ki ba susanya ba kum ki khon langbrot badi khlung ki susanya ba kat sabong unong ap langbrot ki le chata itu kada ko tin juble niyo iba ujisu mau hiru kaktin juble ko hak kitab yo nes kalau nong beningkong de khot bar khnai bau de khon lang rot ubla kitno ya ka pop jong perthai uji su hiru ukhlamuan kum ka dur jong ukhla lani jong hati lani jong dok kha khrau bahe andrei kumumra bahe kumra khla andrei wan kumi lang rot kasak phalang ba uni ulang rot hakawai ka si un IT no ya ka jingin ka batlam bat ka basida jong u namun tak kapok jonga ma jong pi bat de ka bau yap halo ka din phana lok i bat bau mi pat na ka din phana bat de hang ta ba de bu kelalong unong ap lang ron om tang ulang ron henri kelalong unong ap lang ron jonga ma jong pi kani lok bi ka khot yang ai pi patong in long uji su wong ki lang ron ki yo snow ka sol ka jonga tang larang ilong ko bi lang ron ilong kiba jam, kiba sok, kiba sungai, susahnya terlilut. Nasi dong larang nila bansanya sibun ki iki gajing bajongi. Ngayang akan ni kejaka ngasanya apa kanum kelam. Ni syong ki suki ki ben kat bengi syong ni sanya apa kanum kedia. Habang ni syong ke aeroplane ni let skui jaka. Ni nget bakanum jae bakamja ngaken mau bangili alap sabar kari. Abang isong ni ka plien saduk sari Amerika ki arpo lai po kenta ni susanya at kopor hatu kopor kala banja ka eke ngemtip ri ni susanya ri aingu uble la ni don kata ka jinge kumi khlung hakapor ka ba jisu ki wan hatu kopor ki senran ki ong menu ban song ska khat ka jong me menu ba kraw tam menu ban song ska khat ka kti ka mon ka jong me kti ka dia kti ka mon jong me ujisu ushimi khlung ong lem da philong kumini khlum phinumla banyo ke hima jonga kumta lok bi ublei ga so ni ka por khot yang ai phi patong in long kumi khlum na ba ublei wa ma ka gospel umathes kalau nong khat we ka khot ar pusan baula penpau iki ba mayan iki ba jeliu haki khlum aku aban supuli ka to ka dekhot na ki ublei kalau nong ka khat we ka dekhot ar pusan ko ong men ka tau jisu la ya thu bulo ong ngangu ya me ku kpa try ka beneng ba ka khndo ba mela buri ikini ki ba mayan ba ki jingsta na ki basian bat ki basta bat mela penpau ikini ki basta ba ki ba mayan ki khlo kamun asu benong lok bi bahkan ni kasni to long ki briu ki ba shushanya atlilut akan mau skin debit kakir beli kong bulang wei skin but wei nong aplang brot ubah ka perthai kampat ji ikoi wei ni ki bakrautam ki skin ki bakrautam ki nong aplang brot andre ha bakawan na gajinga dei ga jong u blei uyu i ya dei ko bilang brot tho eta sam ka bahar kulai uang utrai udei nong aplang brot changa nganom kerdu larang iyo ni gajing penpang bo blei un penbiang lut nganum kerdu uyalam yanga si cakaplang upen thia yanga upen walam pat ka mensim ka jonga larangin pha ni ka sam ka baar kula ni ilok be hang ni ya ka do nut ka jong skim dibit habau tho ni ka sam bangiru kiba ne singila nila he nila san nila long nila long ki nong sharai nila long ki iem ki ba kraw ki bateri henry habang in one haga jinga de ga juni buli tong ilong ki ba surit kumu debit habau tho ni ka sam wong utrai ulong nong ablong jong long rot jang nganon kerdu ba i kumba unong ablong rot ulelot nam ta kalong rot kamle eru hangni wong utrai uli nong ablong rot jang upen thia yang ki cakap lang uyalam yang harut
ki bajai upen phai pat eka mensim jonga uyalam yang kelenti kahok ni bu nok ablang berat udah lot nok be bahani kesing so bansu kerpat lagi patong long injo ani bensing basurit kugi khun lang berat bat ni hapat hani kasam ka at kulai kadukhat ka pasau o masisha lang ayat lemah ka tham ka seringi ka jingyap kensan gini kasam ka kelalong ong manga kamut hakaktin nongway tin paring ong first person ong su utrai ong me trai ru ri ong utrai kamut ong hakmo ki tin nongway tin paring ka third person lani ong shajangai utrai kamut uklam ong persyai uru me trai ong utrai ri hakadekot ka pasau ri ong one salary ong lada ngaya kamut one mes ka first person kamut tengkat kum kibri lok bi nile sibun ki babakla kumu Petras ngilen neutral kumu Jona ngilen oskoi ke Jakarta kumu Jacob ngilong nong tok nong syukur kakerteng Jacob ka belong nong tok nong syukur bat sibun kibri jong play kumu David lale sibun ki pop kumu Musa su khamlet segari jong kulal bat nile sibun ki eke henry bong larang aya lembah kaserni kumut mengihi le wat la kataru ublei danan kat bani kaktir ublei kong mesiang gabi uong udon wang ni wong larang aya lembah katam kaserni ko jinyak manam sakti tabar me dan rengkat bani uding do usandu jongi pentengan ninga mesiang e kami hakmat kinong sun jonga hapdeng kinong sun ki jongi hapdeng ki pop ki jing tolak ki jongi usiang e kami mengilong kum kilang berat kalang berat kalong ka merak ka babit kawin kimna ibabit tam kalit keluar sakit senyum senyer kanua ya ka ketin ya ka rendang joka bandi kasam rong lang ha ka kalit sibun ki babit kalit ban besut ya ka kli jongka haki por ju mensua ka por Israel kalit ban besut haki thliu ki bamdi ban besut bat ki beren ki besen ri ka ketin ka jumble ko ni merasle na dak penyang haba ki pensle barabuar ki pensle na kli bat ka langberat barabuar haki tu ki puar hari Israel ju pensle kalang berat dak penyang ba barabuar haba kalet ban let kini gitli giberan besen kimla sha ya ka jing sma ju penyang bat bun sing kibri nile bakla henry ublei lo pensle ini bat ngiri yang ni kaji hikai bagi long kum kalang bra ngilong ki basure but minum patch lade minum dakaktin nongway minum limit lade minum slow bagi mlale kaji wa kaji jisu kalomba uong ko Bethlehem la kalong i shnong i bare ko ka shnong ka fidan namte ka shnong mairang lani ka sinong laidong lani ka sinong na ini ke Jakarta la banwan lani na kanur ka dom na por silong kilum panga kilum sopo la si di sinong ni bare henry minum limit na ba ublei ula banle u khat yang ai pi bangi nyo ai kata ka kom perkhat ka ba pher ka bangi la banle la jing ka jonga ba jong pi ni barabual bagani kalong ka jing khat hiru ka jong ublei ni bangi perkhat kumu ni perkhat persya kompong ka ing ka perthai ka perkhat ngala ban ai ki nuksa hakapor ka bojong David jong Goliath barokhat ki latin im sor tin hendu David ong uei uni ngala ban sim kamu ublei khat yang ai ki lok bangin perkhat kompong ni perkhat kawan hakapor ka ba ni kampui perkhat ujisu wan lembah ka thai sakti ka bampat jurong kata uwan hakap sinong Bethlehem hai sinong ibarat kat usiam utrai wan hai sinong ibarat hai sinong Bethlehem habo khai uru wan hai san lamrot kamut logi ngasuban ong ba hakani ka sngihi ublei ukwa bengin syanya telilut hakajing ie ki jong hakai ka ba ulong kakin ublei ko ong na ba ublei la i kata ka perthai ya ka perthai bro ka wei ublei na ba la IT no yukun balakha marway so ban awani kas hagani ka sngi kaba bang
Banginyo ya kani ka nginyo ya kani ka jinglong. Nginyo ya kani ka mensim ka jong trai. Bangin susahnya teli ngiyo ina ka tin ublay kum Yohanes ubatho ya ka gospel Yohanes ulang ubasusahnya aba ka sadar ka jong Jisu. Bat ususahnya aba ka sadar ka jong Jisu. Bat ukhot ela diru Yohanes yo ba Jisu itam. Bat nginyo i ha ka gospel jong Matius Markus Lukas. Bakin tho Yohanes usenran u itam. Ndrei uit uyo ay kata kajing penpang. Ba unsusanya ba ka sadam ng Jisu. Ba wat u Petrus tu uhapan keli, uang keli tu usenran basanya ka sadam. Kamun halarang ilong kumuni usenran. Ba ngiyo ihiru badai Yohanes ubatho ay ka kitab kajing penpang. Nasumban ong ba ladang iyo ay kajing penpang ya kajing it kajing ublay. Nginum ting ba nginum rit dan nginum smith. Kakti jublay ko ang naba unu bala penjanay haga jingi unom syakti. Haga siti Yohanes kabani kong sawat prak ong yo unu bala penjanay haga jingi ka jublay unom syakti. Haga ni kasni lokbiye nakhat lang ini. Batong inyo ay kata kabansi banginom syakti. Bangin syanya ateli haga jingi ka jublay. Ni syanya ateli haga jingla ka jublay. Kamdaya kajingit kajonga kajong pi jublay lokbi. Nadu ka testament kabarim ngi barok kibri gibai jublay. Kifir lali kikhamla. Umosas ukhamle chari jungkula. Udibet ngi sibun kipop kibulale. Ngi barok kibri kakari kikon isal kikhamle chari jungkula. Ngi barok kibri kibapersang man pensubhai jublay. Kifir kimla. Kimla ban it takaraw hak jublay. Ula penan kami ke testament kepada ula penan kami kinong bisyar, ula penan kami kinong itu rupa, ula penan kami kisim kimla. Dari takarawa testament pertama ke dekat ke bagi tip ke dari Yohanes lai kat meriu. Ndai su ban iet ubriu ublay o nabang ublay udah iet kata-kata. Uku aban penpanok mentah. Ya ka jingit ke jong uye pianga. Bat ka kti ublay ka siti Yohanes ke beningkong saw sipau kong omnai bangi iet mengi ublay. Hangi ka kti ublay kong kei ke jingit. Aku akan kena kendiat ke jingit kani kapon begini pai ke siti Yohanes ke beningkong kalau nong basau ke dekat ke basipau ko hani hakani kalau ke jingit kamut kani ke jing bapai je ke jingit dan ni dekat ti nong wei kani ke definition je ke jingit ke jing batai ke jingit bun sing yong ke jingit ke Yesha Aslam ke jingit kup katung ke siti nong toreng ke bakhat lai henry ke tu lok be kani ke jingit agape ke jong blai kami ke jingit ke jongi, kadi ke jingit ublay yang ai pi. Bat ke jingit, kata lesi kalau ke jingkeli ke jongpi bat jonga ni kepo. Bagi siti ada sebenarnya kong saw sipok kong hakani kalau ke jingit, kani ke jing ke batai ke jingit. Bangi mangi ublay. Ngimla kat nong ngila ban it ublay lop i. Ngasi ong darapi duai siko kenta. Pila bat banduai khatwei kenta. Darapi puli arpo lenong kakti ublay man kasi Aku wei lenong pan, lalu fila ban sa jingit suppose ni kat wei sini pan, kam juda. Dia kata hamni ublay wan ban penpau yang ai pi. Yang kata kajing i ni nomba ublay i kata yang pertai. Bat ublay ni kapor la suban ong. Ba ukwa ba ngilong ki kilang berat. Ni susahnya kaji ke jomu. Unang map lang berat ule alut, ule yit mau ya kalang berat balajar. Kam dei kalang berat ke bapak ba unwan syau ya ka kamne kalang berat ka batip kala jaru henry ublay utip igi snyu jongi ong ti ublay lara ukpa bukan jado ula ban ai igi babah kat nutam ukpa bah beneng hagani ka singa sukwa langi lok bi batong insyanya hagani ka jingit ka jong utrai jong ublay jongi bagi long ki briu ki badap da ka jingit ka jong ublay bat ngalaban ong tawai ka bangay i ka ti ublay bunsil ka ti ublay kamjong tonang duai ko mga tunang sa ajigit ko mga, tunang banyalap ko mga, tunang banyalam jingway ko mga, tunang banle ki kamba, banbe eksut ko mga, ngami kata na kati jublay. Tanggaway ko mga kati jublay ko ang buod yan nga. But niyo haka to ka jingja, haka por, haka bakado ki dekot jong ka gospel u Yohanes, haka ba u Petrus u Bishni, yo u Yohanes, baru ong Jisu, ya uni pat mengle kumnu. Jisu ong Petrus, ya u Yohanes,
kak bangamon mga ladangan pendim ya hadu bangan nawan ru menle yu mome bat ka kiru beli ko hang ni kalunong ka ba arpo dalam ipai ka gospel Yohanes kalunong ka ba kut du jong ka gospel jong Yohanes Petrus haba ulah kertiang uyu i tau senran yo bau Jisu i bat uang kutra uang hang yuni bat utra bat ulasanya Petrus wa yo i kutra uni pat kumnu ukeli Petrus ngajuang badan arteli kijak Kristan Petrus bat ki Kristan Yohanes ki Kristan Petrus kini ki Kristan ki basyedhan ki bakloi ban ot ya kaskor ki bakloi ban ya halor ke duriau ki bakloi ban le ke henry hakapor bas sya sa nan pnau Jisu syai don Petrus ulen ni Jisu usarang uso ba kadi kajing lang kajing le nyam kajing hok kajung henry hai udah nakaspor sya sa nan pnau Jisu henry Jisu IT ya ka Mary IT hau Yohanes ubatho ka gospel Yohanes pat kumtangi i bo Petrus dan ki wong keli tu senran bo susanya ba hakasadan kajung Jisu bo susanya ba kajing kajung Jisu pat hangni ruang kutra yuni menle kumnu Jisu ya thu ladang amon yu Yohanes bun sa tat ladang awan kaper ayu ya me hangni wong kumnu Jisu yu Petrus sap ha wong mame bun yang kamu yu lak bi kamu hadu kadi ka puaru Petrus umpat bun yu Jisu henry Yohanes kaktiru blai ko kalunong kaba arkoi ke dekat ba arkoi Yohanes kaktiru blai ko Petrus te haba ulah kertiang uyo i ya utau senran Jobo Jisu i ba ula da buat lupa. Kamu Yohanes ula da buat lupa Jisu. Kumno ban buat Jisu lok be kalau ka besok. Kade bikin susahnya atelilut haka jingi ka jong utra jingi. Ni susahnya atelilut nginong tra ngem la ban le Ni susahnya atelilut haka jingi ka jong me. Lilo ka daw lok be ni wadu apostol Paul ong mano bala ban penyakhat ka jingi ka jong ni na utra. Kajing yap, kajing im, kajing saksiton, kaklam, kaya gabala ban penyaklat. Bat hakatu ka gospel haka city nong room. Kalau nong bapra kadekot kabalai punyo, kakir ublik ong ni. Haba ukuran sipang kajingi kajong utrai. Hangni ni ibu apostol Paul ong Henry wong ni manuan penyaklat kajingi hato ka sipa, kalanot, kajing sitom, kajing lengkut, kawat lang, kajing ma. Henry kakir ublik ong Henry yikini ki baro ni jok thiau do uta ubala iye ini kabut larang ya lembah kijing larang ya lembah kijing ka jim ka jungi nia lembah kiding pengtiang nia lembah sibun ki ka jim ka lak iye larang nang mengisanya haka jingi ka bom ka shisha ka bom ju bakla ka jo ublei kata kalabian mga semua mga ni kasilok iye ublei khot yang aya pi batong nong gibril kiban buat utrai ban buat utrai kalau ka besok bat kata kalau bagi susahnya abe haka jingi ka jong ublei jungi begini wa kata ka jing penpa ko mudibet utrai ude nong aplang ro jungi nganom kerdu un yalam un beten un pentia un le baro na mata jungi badi takada lobi ani ka por so bang ani ka jising elap batong nong kibril kibashanya telilut haka jingi ka jong ukra do jungi Gilong kibril kibanong smie basakam samuan sekadian wong blei hajidi kisi khadu nginyo asoi ka jing dele atma nginyo asoi ka watlam nginyo asoi ka khlam nginyo asoi ka jing siton nginyo asoi sibun ge ndri ong wat khuslai susanya hau kanumja blei ulari kendong i khun Israel hakapor jong Moses hapor baki ya lema sibun ki jing hari Egypt ublei lari kendong ikut Israel hakapor ju unowa ublei lari kendong ke yeng ju unowa hakapor ipini na testament barok we kabarem ka testament kabarem ublei uri kendong na ong ipilok be hakini isngiru ublei uri kendong ipiyanga tongin long gibri begin nang gibri begin nang mansanya ban long gibri batsanya telilut hakajingi ke jong ublei bagani ka singa suban ong ba kawai ka ba ublei penpawe kaji ke jong uru kadai kajingi yang apa dia pi? Baka ketian kaba khadu kaba ubleu yap halo ading pana. Langi puli kalau nama khat kena ke dekat balai pau. Haka gospel jong Yohanes uang lapendat. Katu kawan ka ketian khala. Bak katu ka ketian khala hoi kamu lapendat. Lapendat nam tayanu. Baka kani ka ketian khala kanon arjimbut.
ka jingman ka baar ka dei ya kan nong let kurin ublei ulap le lo dikini ulai yap alo din pana na mataya pi bana mataya nga ka balong ka nong let kurin ka juku ya ka in la penmi ya ka na kurung jung adam ya ka balang ru la penmi ka kurung jung jisu haba uyap alo din pana bat ngiu i sibun ki jihikai naka ktir ka jung ublei kamtam hakawai ka kitab la se ka bangan keren ka seng ka baar ka bangim ju kham kwa ban khta ka wai ka kitab na ke ju blei ka ba kibri kum song thu ka ni ka kitab hendai ya ni ka kitab baro khat kini ki nong yalam hakapor spasnan hadin bu jisu ya ka si spa lai spasnan hadin ga jinga jisu baro kini ki kpa jung ka joka jinget ki penon kam ni ka kitab tele sia ka ni ka baar ka kwa banya sam so ka ni ka kitab kalong ka bamayang mat nganget hilok i yo anes hoi thoi ka jing pen pau umne ka jing pen pau begin tieng begin smit begin tieng kita ki bagi om ki kita ki merat klau kini rei ngin ken mau bu yo anes la yo aswa ya ka jing pen pau ya ka jing i ki jong Jesus Christ u yo aswa but dena takada wala ban ong lopi ni ka por ba mangama piru to gi long ki briu ki banang ban sanga atlilut hakata ka jing i ka jong utrai datang inang begin buat utrai kubu nang ban buat uyo anes ni susah na telilut but ni iru ka testament ka barim so way bo buat you blay ka kin blay ong kalat ka kin blay ong kitab Joshua kalong khat sa buong bangala buat you try kamu usahnya telilut hagaji ka jong utrai begin ni tibru ba kibalet sekali jukular dei tong kalat Joshua barok ki yaplo bangak ngak kentu ni ka polo be ba tongi long ta kibriu ki badak ka jingi ka jong ublei i ka siti koren ka khat lai bengi i ka siti koren ka khat lai ka sao aku abane sam ini kendiat ka siti Timothy lingkong ni pai kalau nong ka baar ka dikhat ka bani kalau nong bani kong ba dikhat ba nyau ong namar ublei sim la ai ka mensi ka jing sakti henry jong ka bor ka jing i ba ka jing le adakar kani ka di siti koren ka khat ka di ka bor siti nong ka siti koren ka bani kong khat lai ka di ka jing i ba siti koren ba khat sao di ka jing le adakar ni yang tu sapang sibun ki ba ka tho ki uble ka siti nong koren henry ha ka nong ba khat lai ka ong ki uble ka men toy la rang ni be eksui ka men toy la rang ni la le bala ban le ki kamba ka men toy lo i ka men toy la rang ni la ban le ki ban kran ni tai thli ki angel kamun toy ni le ke ru lem ta ni dan ka ji na bangi longkum ka tuka ka susawa ilong ka pliang ka susawa ilong khiu phiang ka susawa lem ta ni dan ka ji bat ka kiu break on ha ka batut dan lightly di badan kam tam ka ji Kristan ka jinge ka jingkermen bat ka ji hendak ka badan kamtam kalau nong siti ko beri kong khat lai lenong bat khat lai dikot hendak ka badan kamtam lok bi di kejingi kaben toy ka jingat hadi ngilek sabeneng nam trai nginan kam jinget su hadi ngilayo iki bangi kerman hab nginan kam su ka jing kerman tada mentang kerman mangan yo uli microphone tada ngalayo ngan kerman ni su kawi ngala abang le si ka jingat kan le ka jing kerman kan le hendak ka jingi kan yai beteng si bom jukut baladan kawai ka bau apostol Paul ukhot yang ai fi bingin sungtu umdei bingin nang ban be eksui umdei bingin nang bangin le kamba umdei bingin la ban duai ban yala hendrai apostol Paul ukhot tangi kawai bingin sungtu ya ka jing jeli ko jing e joblei ya ka lenter ya ka jing jinga ngan puli kindia ka city Ephesus kalau nang balai bat ka dekat ka bakat pra ter Ini kakil ulai kaya tu English panda. Apostle Paul ini wong kenang ban pensu thiet bat ban pensong nong rem yang ni. Ban pensu thiet bat pensong nong rem yang ni. Umne ha kajing la ban dek suai. Umne kajing la ban wai ban dek kamba ban yalap. Lani ban dek henry ong kumnu. Ban pensong nong rem bat pensu thiet yang ni ha kajing i. Ba phil nong kibriu kibala kiba pinlang kiba klan bat kiba shampang lem bat ki riu kuai baro
bantip kei ka jing jelang, kei ka lenter, kei ka jing jelio, bat kei ka jing jerong, bat bantip ka jing i ukris ka palat ka jing tip. Ba komta nio pendap ya pi, syadu ka jing dap ublei baro. Larangi kwa bangin yo kata ka jing dap ka jung ublei lok pi. Ndai ngila bangin. Le kamba, ndai ngila bandek suit. Ndai ngi sung tu ka jing i jung ublei. Hani ka thua sai kedar. Ba ngila bangin bentip ya kata ka jing i, ba palat ka jing tip, ba komta nio pendap ya pi, syadu ka jing dap ublei baro. Larangi kwa ban yo kata ka jing dap ka jung ublei jing lok pi. Ublei khot enai pi. Bangin syanya halo ka jing i ka ba ai ba hang ta ba de ka dekhot ka ba arpho ong ti utau bala ban le kham tam nalor baro ka ba phi perkhat lani phi pan habang isu thuai ka jing i ka jung blei un sedang ban le ki kamba ka jing ka jung phi un le palat ya ka ba phi perkhat palat ya ka ba phi pan ka ublei ai sispa sa ka phi pan phi perkhat ayu hiperkat tang santeli ki dok ha bang arteli ki kupu ublei mai san hajar ki kupu san hajar ki dok ha hiperkat ke ga ji ma jong pi pidan tang si bilar ko penyang ko tu karu kan thai ka por wilaisha ublei pendap ki kra jong pi baro ublei ula ban le parat ka bangila ban perkat la ban lani le ki bangila ban pan ban lobby so ban om gani ka sngi ublei khat lang yangi patog sedang ban sumpu ke ga ji ko pelai ublei agak jauh jauh aja pi. Lagi ni berkendiat dari kapor, kan ini wai swang dari kapor, ngadwai pengkerman ba penyo jika kun ublei, kan kapor, patong ini lek bangan ngadwai ni kapor, ba ais nang jika kun penwai ni kapor, ba let's say ni penkrep ba, ya ka ciaseng ke ba, tong ini lek pandwai lang ni kapor. Ablei aingu yemi pengiadan lang kumni krui ni aingu ika ketien ka baim pa ka badan bor ka jome deong ka ketien jome ablei siti hibru saw no bakhan kalong ka wat lam ka ban mat lut di baro ka jing perkhat bakla jumi baro ka jing sumo bakla jumi pengila ban ngej kat kum ka ketien ka jome ya aingu nam ta kani ka singi ya aingu nam ta baro jingle ajome kani ka jakan ke district baro ko we ni jiaseng ki pen kre pen baro ki be plan ki ba me ile kani ka jaka pangatwai ni duai hiru ni ka por na ile ki ba kraw lamba baro ni balang ba kani ka district baro ko we pakalong ka Bethlehem pa me ong lakalong ka barit ndai menle ka kamba ba kani ka district lamba baro ki balang kilong ye berani ka cakap kibri baru ki pedang ni kapor nadu yang hilang be piu nong ilam baru i ani kapor play hikaya ni bilang dan syanya ada jiki ka badan bor ka bam bakla per ka bam cukut per ka bam judu bor ada jiki ke jongme hikaya ni bilang dan syanya telidut iwei piu nilong kilong rot nilong ki kelung bila masyanya me ku belum kupa ju long ablang brot ju ada bangin mi on dikajaka bleng adwai pemen aimen sin ni be bila la basung tu belum diberi basure pemesong ka do anur basure pemewan aga sing o mewan penpa ki no ablang brot mewan ki baret ba ki baret me penhe ban me ong ki bakadu ki long dingkong pakajing start ka jong me kalong kajing start break long kajing biet hame kunta blei hikaya ni binang nang pasung thu su ya me kajing binang kan susahnya atli do kumi khlung kum kal kilong rat haji jome ablei shop ni mi ni chaka ta ni mi kajing khu jome kajing ta jome kajing kla kajing khu jome sat bor jome ablei ba wai no ta kajing ni kajing blei ku pa ni kajing ai Jesus Christ kajing slow musim ku kandang lang ni baru bersyakli pada burung dan Jesus Kristus mutasi pemujud. Amin.